ntivuze no munsi ngo abarundi bataha abarundi bota ariko muzi kuri n'abarundi ico tubashinja nuko bakomeje gufasha leta kwica abaturage bayo. Ibyo tugatekereza ko niyo twakuvuze ngo amahanga yarakwiye kubaza Burundi ico bwaje gukora muri Kongo, kuko ikibazo gihari ni ikibazo c'abakongomani, ntabwo ari ikibazo kireba Burundi. Abaga Kenke TV and Radio namwe tubahaye mwaramutse. Rero abakunzi bacu tubahaye ikaze mu kiganiro tugiye kugirana na shefu ugize kano karere. Wenda hari abatamuzi bo bagiye kudukurikirana bwa mbere, wenda araza kubabwira amazina, ababwire ndetse n'akarere ayoboye akariko. Ubu turi Rundu. Tubahaye mwaramutse shefu. Mwaramutse bwana bunyamakuru. Amakuru nayahe yabazukiye muri kano karere ka Kirundo? Sawa, urakoze. Amazina nitwa Bitamitabu, ni umuyobozi w'akarere Kirundo. Amakuru hazutse nuko mu by'ukuri umutekano wahungabanye hashize ibyumweru bibiri cyane nyine, kubera ko amadorone atakiva ku migongo y'abaturage. Ejo hiriwe hameze neza umunsi wose, ariko none mu rukerera igihe cya saa 10 drone itangira kugenda izenguruka mu ntara y'abaturage kugeza aho yarashe. Urumva ko n'amashuri amwe yahagaze kubera nyine umutekano mukeya bivanye nyine n'ibitero bya drone. Abaturage guhinga urumva ko barahagaze, barahamutse ndibaye bahinga. Yego, niyo mpamvu uvuga ngo mu by'ukuri umutekano ntifashe neza muri ibyumweru bibiri za kuno kwezi kwa gatanu guhera none turi 26, nuvuga ko nuguhera ko le 13 kabisa nta mutekano dufite. None se muri aka karere Kirundo muri iki gitondo cy'uyu munsi nihe iyo drone yo basuye kurasa? Mbo aho yarasha ahantu henshi, ariko yarashani wacirundo. Yarashani wacirundo muri no muhana nyine tuyemwo. Yaharashe irasandi hakurya ngo ni bitwa bavuga ko yarashe n'ahandi hirya bahita ngo ni kugihanamani mu Bahiga, hariya kwa barugazi kwa muzeru bazwangire. Aho niyo yashoboye kurasa muri kino gitondo. Ibintu zuba byangeretse se n'inkibihe? Muzo kuri sinda hariya kirikari nari kiri mu rugo, sindabonana n'abantu ngo menye izangiritse. Drone ntabwo ari ubwa mbere zirasa mu baturage. Ndibwira ko iringa ryose rishize hano Irundu hari ibitero by'amadrone, aho drone zarako zirasa amazu ndetse n'abantu. Rero ibyo bintu nk'abashefu ko murabivuga hiki? Ngo bwana umunyamakuru, nivyo nakubwiye ko mu by'ukuri nta mutekano dufite. Ibyumweru byose bibiri bishize drone hayirasana mu baturage, ariko cyane yakomeje umurego wayo muri iki cyumweru gishize. Niho yagavye ibitero byinshi muri kano karere Kirundo, cyane muri uwo muhana w'iwacu. Yagavye ibitero, hamaze gukomereka abantu 5 n'ubari muri hopital generale. Amazu yangiritse ni menshi, ariko hari amazu 4 yahiye. Yego, hari amazu 4 yahiye. Amazu benanga ibikoni yarashakaje ivyasi. Hari amazu 6 ya manjanja yangiritse burundu. Urumva ko abaturage ntibaye bahinga. Muzo kuri igihe cyari igihe cyo guhinga, imyaka ibaza bitango ni igihe cyo guhinga ibikongo bahinga mu bishanga. Ariko bine barahinze kuko umwanzi aratwugarije ari hakurya yacu kuri Karongura habona. Yego, kandi ibishanga duhinga ni ibishanga biri muri Rwiko. Bari mugena ngo baje mu bishanga guhinga, bakabarasaho bakabarasa mbunde zikomakomeye n'amabombe zananirana, bakatuma yo drone. Urumva ko mu by'ukuri ntituzi ubuzima bwacu ko tuzamera mu minsi iri imbere. Abaturage uvuze bamaze kuraswa, uvuze ko ari 5, kandi muri ano mayinga yombi gusa nibwire ko ariko bimeze. Abo harimo abantu bangana gute? Harimo umudamu mu myaka? Harimo umudamu ntekereza ko afite imyaka 45.
hakabamo umugabo nawe afite imyaka hafi 50, hakabamo umwana w'umusore ufite imyaka 23, hakabamo n'undi musore nawe afite imyaka 42. Uvuze bane? Uvuze bane. Yego, habuze undi umwe. Hariho umudamu, hakabaho undi musore niwe nari afite imyaka hafi 50. Hakabaho undi mugabo nawe w'umugabo nyine umaze gukura, afite nawe hafi imyaka 56. None se ihari abagabo ni 3, abagabo ni 4 nako n'umudamu umwe. None se ihari bafite mu bitaro ko murabona bameze gutabo bantu bozokirira ino mu Minembwe, cyangwa se wenda babonye nk'ubuvuzi bwihuta boja kuvurirwa muri biriya bihugu bifite imiti? Mbo simbizi, sinokubwira kuko ntari umuganga, ariko mu maso ibyo njewe mbona uko nabasuye ko mbabona, 4 bashobora gukirira ina. Ariko undi umwe yarababaye cyane, muzo kuri ndabona ko bizagora kuvuga ngo akiri nahanga, bisaze ko azobona nyine ikimugeza ku buvuzi buhanitse kugira ngo bashobore kumuvura kuko yarangiritse cyane. Abaturage bayirundu bakomeje kugira igihungabana ry'amadrone, urumva bamwe ntibabahinga abana ko barareka kuja ku masomo kubera impamvu, kandi bakareka guja mu tuzi twabo dusanzwe kubera nyine izi mpamvu z'amadrone. Abo baturage nkaho shefu ubayoboye kurababwira gute? Noneho bwana munyamakuru, ikibazo wambajije nanje no kikubaza. No babwira gute kuko iyi ntambara muzukuri yaraturenze, natwe tuyibazaho byinshi. Tukibaza ngo mbese ni ryari umuturage araswa na drone, cyange n'abayirwanya, ko twari tuzi ko umuturage mu ntambara igihe cyose afite uburenganzira bwo kurengerwa, n'impande zose zirwana, umuturage nta ruhara afite mu ntambara. None twe turimo kwibaza ngo mbese kubera iki aya madrone bayasuka mu baturage? Abaturage ntibahinga, tiborora, amasobe banarahagaze, imirimo irahagaze. Tukibaza ngo mbese abaturage bazobaho gute? Amahanga yo yibaza iki? Abarengera ikiremwa muntu bo bayibazaho iki? Kuko ni kenshi tumaze kuvuga kenshi ku binyamakuru bitandukanye, twerekana akarengane kacu, kuko twebwe turi abaturage, nta ruhare dufite mu ntambara. Muzukuri n'intambara, muzukuri abona ko iraturenze, nimba ari ibihugu z'amahanga biturwanira hejuru, twebwe turi byatsi bizabipfa imfizi zirwanira. Twe tukibaza ngo muzukuri kuko uvuga ngo ngwese abaturage mbabwira gute? Abaturage njenda bakomeza nkabihanganisha, ariko muzukuri nkabura igisubizo no baheze, kuko intambara iraturenze. Muzukuri ntabwo turaraswa n'amadrone. Ese icizere mufitiye amahanga ni ngikihe? Kubera ko ndabona intambara zimaze igihe kirekire ino muri Minembwe, abaturage bagezaho bavuga ko igisubizo cyabo bakibuze. Ariko se ko muvuga ngo amahanga muyafitiye ikihe cizere? Amahanga icizere cyaratakaye. Ariko igituma tuvuga ngo amahanga nuko twari tuzi na mbere hose kera, hari ibyo bita ngo Nations Unies. Nations Unies ni umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurengera abantu bose, kandi kamenya hari akarengane. Hari ibintu bita ngo ni droit humanitaire international. N'abantu nabo mu byukuri bashinzwe kurengera ikiremwa muntu. Abo byari mu nshingano zabo, ariko kuri none tubona ko inshingano zabo bazitaye. Tukibaza ngo mbese kubera ko amahanga aceceka, ese Nations Unies ntikibaho? Droit humanitaire international ntayikibaho? Ibindi miryango mu byukuri irengera uburenganzira bwa kiremwa muntu yarenganuraga abarengana, noneho yagiye yaribagiranye. Tukibaza ngo mbese nico gituma dukunze kuvuga ngo twebwe abanyamurenge badufatiye ingamba zo kudutsemba, korera itsembatsemba, isi iraceceka. Kuko muzukuri ugiye kureba nta bundi bwoko ku isi burakumirwa mu nzira zose. Badukatiye ibintu bita ngo ni communication, niho twahoraga turonka amafaranga muri transaction pesa. Uziko tokinoloji none ikoranabuhanga niho abantu bakubashisha amafaranga, iyo barayikata depuis décembre 2025. Ngo barangize badufungira amayira, bafunga amayira yose ayo dushobora gucamo duhaha ibikoresho by'ibanze nk'umunyu,
isukari, isabune n'ibindi byose baradukatira. Urumva ko nugira ngo abana bishwe na bwaki n'abantu bose bakuze n'abandi bose haba indwara zizaduka, nta miti turonka, abana ntibaronka vaccine. Ndumva se ko badufite ingamba zo ngo buriya bwoko burimbuke. Noneho tukibaza ngo mbese amahanga arengera twende turi biremwa muntu nk'abandi nukubera iki badutereranye, ariko kuko twari tuzi ngo nizo nshingano zabo kera, nico gituma duhora tubatakira ngo hari nenda bokongera bakatwumva. Urumva hari n'indi ONG iri internationale yitwa PAM yaherutse kuza igera kuri 0.0 ariko irongera isubizwayo n'abitwa Bazalendo na FARDC. Ibyo bintu mwabyakiriye gute? Mbo ibyo bintu twari twazakiriye ko muzukuri n'izabiri nakubwiye nizanzira zo kuturimbura. Urabona PAM ni ishamwe rya ONU rishinzwe kugaburira abaturage bari mu bihe bigoye kugira ngo ribagoboke ribafashe. Urumva bazi ko tutahinze, bazi ko dufite ibikoresho by'ibanze, nta munyu, nta sabune, nta mavuta, nta kiturengera. PAM n'ivyishinzwe kugira bageze mu nzira leta yanga kubaheza uburenganzira bwo kutugeraho. Urumva ko leta ifite umugambi wo kudusemba. Yego. Ariko na PAM nayo niriya miryango mpuzamahanga itegamiye muri leta bita ngo na Organisation Internationale Humanitaire. Muzukuri jewe ntekereza ko bamwe baravuga ngo leta niyo bafungiye, ariko none se ko ino nation ziniga rikwiye gukora gushiraho pressure kuri leta amahanga idafitaho yegamiye irengera ubuzima bw'ikiremwa muntu, ikazi katugareka kuko iyo dukura muri aka kaga. Ariko muzukuri na PAM natwe tuvuga ko ntiyabigize mu bushake. Leta ya Kongo ihaye ikora ibi ndetse ikaba ifatikanije na leta y'u Burundi, kandi ndibwira kuko leta y'u Burundi ari ntaho ihuriye n'abakongomani. Izo leta zombi muzivuga hiki? Muzukuri twebwe mu leta y'u Burundi tuyishinja kuba ari umwaliye wa leta ya Kongo. Yego. Ariko leta ya Kongo niyo yayizanye. Abarundi twe ntaco tubashinja kuko leta niyo ari kuturengera. Leta niyo tuzi ko ari umuzeyi wacu. Ivuze no munsi ngo abarundi batabarundi bota. Ariko muzukuri n'abarundi ico tubashinja nuko bakomeje gufasha leta kwica abaturage bayo. Ibyo tugatekereza ko niyo twakuvuze ngo amahanga yarakwiye kubaza Burundi ico bwaje gukora muri Kongo. Kuko ikibazo gihari ni ikibazo c'abakongomani, ntabwo ari ikibazo kireba Burundi. Ubutumwa bwa nyuma uza kugenera abadukurikirana, ari abatuye isi, hari abanyamurenge batuye muri Minembwe ituyemo amoko menshi, abo bose ndetse n'abadukurikirana bose, n'ubuhe butumwa ubagezaho bwa nyuma? Bwana munyamakuru, ubutumwa bwacu bwa nyuma no kubabwira ko muzukuri turi mu bihe bigoye. Abanyamurenge batuye mu misozi miremire guhera Rurambo, Zabibogobogo ziko bakumiriwe ntibagenda ni kuku kwacu, guhera za Bijombo nini wacu, ndabihanganisha bwa mbere. Kandi mbabwira ko muzukuri amahanga yaradutaye n'amoko n'isi yaratwanze, ariko ntureke gucika intege. Ibihe birakomeye, Imana ishobora guhindura amateka uno munsi ikarema abandi bantu bafite imbaraga n'ubushobozi bashobora kuturengera. Twe gucika intege. Ubutumwa bwa mbere nabaheza no kwanyamurenge twese aho duri dufatane mu nda, tureke kuvana namwe, dukomeze duhangane n'umwanzi kuko twabikomeje imyaka 12 ihayija kuba duhaye turwana n'umwanzi, twirwana ngo tureke kurimbuka n'uwo Imana iraca dufite. Ariko nanone ngasaba abantu bari kure batwumva bakomeze bakore ubuvugizi, kuko umunsi umwe Imana izatwibuka igobora abantu bagira neza bazodufasha. Murakoze cyane, mukomeze mwihangane kandi mwihanganishe n'abaturage muyoboye muri kano karere mubakomeza. Hari umunsi izuba rizava kandi ryava, rero abantu bose bazishima kandi bagubwe neza. Mukomeze mugira ibihe byiza. Murakoze bwana munyamakuru. Yego. Urabona rero amwe mu mazu yagiye agira ibibazo zo gusenywa n'amadrone. Urabona nk'iyi nzu yarashize mu gice cy'inyuma,
reka tuhabereke naho uko bimeze. Urabona igikoni cyayo uko kimeze, naco carashwe na drone. Urabona aho ni nyuma ya nzu rero yasenywe. Urabona iyo nzu ukuntu imeze. Nanone ikanisa naryo urabona ko ryakunduwe, ryashize. Ubu ni ubugome gusa leta ya Kongo ndetse n'iy'u Burundi zifitiye abaturage ba Minembwe. Katuze kubereka n'urubunga nanone uko rumeze, nago rwasenyutse rwika hasi. Nanone iki n'ikindi gikoni naco cahiye. Igikoni cahiye kirashira cika hasi. Urubunga nanone nago urabona ukuntu rumeze. N'urubunga rwasenyejwe na drone. Niko byifashe. Ni ibintu bitangaje cyane kureba mu rugo rw'umuntu. Reba hano iruhande rw'iyi nzu yasenyutse, urebe ukuntu drone zahagize. Ico kibuga muri kubona ni amadrone yahagize gutyo. Reka nanone tubereke n'intoki, umurima warashize w'intoki. Urebye izi ntoki itakindi cyazitsinze ni amadrone. Amadrone urabona zimwe zarahiye zirashira kubera inzu yari iri iruhande zarashize. Uko niko byifashe. Reka tubereke n'izindi nazo kugezaho izo za mubona n'intoki zaguye zirashira. Ni amadrone yazirashe kuriyo. Yarazirashe neza akazitemagura ziruhe zirika hasi. Uzirebye ko ziramazisha zigahinduka ukuntu. Hepfo naho hari n'izindi. Ni ukuvuga ngo taci itahayangiriza n'imirima kirangirizwa yose. Iyi ni imwe mu mihana ituwe mu baturage b'Irundu, aho amadrone akomeje kuhibasira, akomeje kurasa abaturage cyane mu mazu yabo, aho abaturage batakiha batarabuka ngo bave mu mazu babe bosha mu mirima baje guhingira ingo zabo cyangwa se bashakira ingo zabo. Urabona ko bigoye muri ubu uburyo kubera ko abantu babayeho mu nzu karagira ngo sohoke. Nanone drone zikarasa. Habe n'ubu turi kubabwira uko drone zimaze kurasa muri kano gace k'Irundu. Ubirebye muri uno mwanya hitwa mu Bahinda, drone imaze kurasa amakompora agera kuri 4. Ibi ni ibintu bitangaje abaturage. Uku niko n'abanyeshuri ni duhura baja ku masomo batabasha, badafite umutima. Umutima no kuvuga ko bamaze kugira ubwoba, batekereza ko n'ishuri ryo kwigwa. Ati ubu dufite ubwoba bw'ubuzima bwacu. Ayo ko nta abanyeshuri bari kuvuga ayo makuru bonyine. None iri ni ishuri ry'abana batoya, aho abana n'abohereza ku masomo nk'ababyeyi babo bafite impungenge z'umutekano muke kubera ko amadrone akomeje kurasa cyane yibasiriye kano karere. Ibyo tubabwira ni ibintu biriho bigaragara kuko leta ya Kinshasa n'iy'u Burundi bateguje umuteguro wo kugira ngo batsembe. Urabona kino kigo ni ikigo kiriho abana. Ni ukuvuga ko drone hayirasa hakurya yabo. Ubu ngubu rero abantu bakaba bafite impungenge hejuru y'ibiri kubera muri Minembwe. Ntabwo ari ibintu byiza kandi ntabwo bitomoye. Yego nimukomeze mudukurikirane.